tugiye kuganira ku duce M23 ikomeje kwigarurira. Nyuma yaho turaganira ku mategeko 10 agenga intambara, ubundi tunavuge ku byo Joseph Kabila yatangaje ku buryo iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarara, ndetse n'abandi bakomeje gufatirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basize bakoze ibyaha mu Rwanda. Ikaze rero kuri Habineza TV, nge tugiye kubana ni Abu Dhabi. Gumana natwe ukore subscribe, tujye kure mu biganiro byacu byose, ujye ubasha kubana natwe. Bahaye ikaze. Uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yaganiriye na NBC News, ikinyamakuru cyo muri Namibia, aho yari yagiye mu muhango wo gushyingura waharaniye ubwigenge muri Namibia Sam Nujoma. Yavuze ko kugira ngo ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibe cyakemuka, ari uko abasirikare bose babarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubira mu bihugu byabo, ubundi ikibazo kigakemurwa n'abakongomani ubwabo. Ubu Joseph Kabila ari kubarizwa muri South Africa, aho bivugwa ko afite imishinga itandukanye, akaba ari naho akomereje amashuri ye. Duhindura ingingo, tugiye kurebera hamwe amategeko 10 agenga intambara. Duhere ku itegeko rya mbere riravuga ngo do not kill women, children or elders. Ahangaha biravuga ngo mu ntambara nta muntu wemerewe kwica umugore, umwana cyangwa se izindi nzirakarengane zose. Itegeko rya kabiri riravuga ngo do not maltreat dead bodies. Aho ni ukuvuga ngo nta muntu wemerewe gushinyagurira imibiri yapfuye cyangwa se imirambo. Itegeko rya gatatu do not harm or burn fruitful trees. Itegeko rya gatatu ryo riravuga ngo ntukangize cyangwa se ngo utwike ibiti by'imbuto ziribwa. Itegeko rya kane do not kill enemy livestock except for food. Ntabwo wemerewe kwica ubworozi bw'abanzi, nyine abanzi baba bari kuvuga n'abo muhanganye mu ntambara, keretse igihe waba ubikoze uri gushaka ibyo kurya. Urugero ni nk'igihe yaba ari inka zaba umuhanganye, ntuzice ngo uzirambike gusa by'agahimano, ahubwo ukaba wabagamo nk'iyo kurya bikarangira. Itegeko rya gatanu ravuga ngo do not attack protected peoples or places. Ntabwo wemerewe kwataka ibice birinzwe by'abantu cyangwa se ahandi hantu harinzwe haba hari abantu. Kuvuga ngo bafashe nk'abaturage runaka bakabajyana ahantu hamwe ngo babacungire umutekano, ntabwo wemerewe kuhataka. Itegeko rya karindwi riravuga ngo do not torture or kill person in custody. Ntabwo wemerewe kwica cyangwa se kwangiza abantu mu gihe cy'akaruhuko baba batanze, mu gihe cy'agahenge impande zombi ziba zemeranyijweho. Itegeko rya munani riravuga ngo correct and care for the wounded regardless or whether they are friend or foe. Ntabwo fasha abantu bagize ibikomere, baba abasirikare cyangwa se abandi, baba abakunzi bawe cyangwa se abo muhanganye. Iyo bagize ibikomere utegetswe kubafasha. Fight only combat. Iryo itegeko rya 9 rivuga ngo rwana n'abari mu ntambara bonyine ubwabo. Itegeko rya 10 naryo rya nyuma tugiye gusorezaho mu mategeko 10 agenga intambara riravuga ngo do not harm enemies who surrender. Tiwice cyangwa se ngo wangize abanzi bawe, abo muhanganye mu ntambara mu gihe barimo barahunga. Ngaya amategeko 10 agize intambara, waza ukayasoma ugasubiramo ukanatubwira wowe uko ubyumva, utwandikiye muri comment ukumva n'amategeko 10 ese ari kubahirizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese M23 iri kubahiriza yahe?
ese iri kwica yahe, ukatwandikira muri komenti. Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukurikiza aya mategeko cyangwa se hari ayo iri kwica? Twandikire muri komenti dusaranganye ibitekerezo. Icyitonderwa, aya mategeko yose yashyizweho mu buryo bwo kugira ngo arengere abantu badafite uruhare mu ntambara, abagore, abana ndetse n'izindi nzirakarengane zitandukanye. Yashyizweho n'isi rero kugira ngo abashe kurengera izo ngeri zose zitandukanye. Hano baravuga ngo the law of war, also known as international humanitarian law, establish what is permitted during armed conflict. The goal of this law is to protect civilians and combat who are no longer fighting and to reduce human suffering. Duhindura ingingo, M23 ikomeje gufata uduce twinshi dutandukanye. Dore tumwe mu duce M23 imaze gufata harimo Goma, Bukavu, Mbongo, Matemba, teritwari ya Karehe iherereye muri Kivu y'Epfo, ikibuga cy'indege cya Kavumu, Bunaga, Kiwanja, Kichanga, Rubeya, Rushuru, za Masisi ndetse n'ahandi hatandukanye. M23 ikomeje gufata urwo duce rwose mu gihe ihanganye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba ivuga ko iharanira ubwigenge bw'abakongomani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 hanyuma bagahunga bakajya mu mutwe wa FDR ndetse n'abandi binjiyemo nyuma mu mutwe wa FDR, ingabo za M23 zabafashe maze zibashyikiriza igihugu bakomokamo cy'u Rwanda. Dore uko byari bimeze. Umusaza makuru, amazina witwa nde? Gakwere. Weho urahanga uvuye he, wakoraga akazi ki, watubwira ibyo wakoraga muri RDC? Muri Kongo, mbaga muri FDR. Amaze igihe kingana iki? Bayabaho n'abaga muri Kongo. Hanyuma ubusanzwe mukomoka he mu Rwanda, mu kihe gice? Nkomoka mu cy'u Rwanda, mu cyahoze ari perefegitura ya Kigali ngari, komine Shyorongi, segiteri Kanyinya. Ubu byabaye ikipe ya Shyorongi, umurenge wa Kanyinya. Wafashwe ryari, wafashwe gute? Nafashwe muri iyi minsi yatambutse hano neza. Byagenze gute? En français s'il vous plaît, en français question en français parce que hano rero yavugaga itangazamakuru ryamuhataga ibibazo nka generali wo muri FDR bamaza wafashwe wafatiwe hese, nta gisebo ufite kuba warahoze urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda none ukaba ufatiwe muri urugamba. Ibitangazamakuru byinshi birashaka kumubaza no kumuhata ibibazo, bashaka kumenya yafashwe ate. Ndabashimiye rero mwese twabanye muri iki kiganiro kuri Habineza TV. Ye nari Abu Dhabi. Kora subscribe, like, share na comment, ujye twandikira ibitekerezo byawe uko ubona ibintu bimeze, tuzahita tunyuzamo amaso ndetse uduhe n'amakuru ku byo twakora ushaka ko twakugezaho. Ndabashimiye, Imana ibane namwe.